Ahoro y'Imana nabane nawe wakoze subscribe kuri Feza TV show. Uyu ni wa mwanya mbagezaho utuntu n'utundi tugenda ducicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye, haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, hose ingerayo. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru imaze iminsi icicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Ni inkuru y'abayobozi b'ibigo bya Wasake bafunzwe. Iyo ni inkuru rero ngira ngo imaze iminsi icicikana hirya no hino mu binyamakuru byaha mu Rwanda, ariko tutaramenya imva n'imvano y'iri fungwa ry'aba bakozi. Inkuru ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ni ijyanye n'abari abayobozi bakuru b'ibigo bya Wasake Group bafunzwe mu minsi 30 y'agateganyo kubera ibyaha bakurikiranyweho. Muri abo harimo umuyobozi mukuru wa Wasake Group Prof Munyaneza Omar, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, akaba yaranayoboye Wasake Authority. Umuhuza Zeri na Murekezi Dominique wari umuyobozi wa Wasake Development n'abandi babiri bafunguwe by'agateganyo. Uretse Prof Omar Munyaneza wari wamenyekanye ko yatawe muri yombi, abandi bafashwe nyuma ye ndetse ntibyamenyekana cyane mu itangazamakuru kugeza urubanza rwabo rubaye. Abo bayobozi bakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, ubushuti, urwango, ikimenyane cyangwa icyene wabo, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, ishimisha mubiri, kudasobanura inkomoko y'umutungo no kwakira cyangwa gutanga bidakwiye amafaranga arenze ateganyijwe. Muri ibyo harimo ibyo bahuriyeho ndetse n'ibyo umuntu aregwa ku giti cye. Ibyaha bibiri bahuriyeho ni ugukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite no gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, icyene wabo, ikimenyane n'urwango, byakoze bishingiye ku bakozi 48 bahawe akazi muri Wasake. Ubwo Wasake yari imaze kugabanywamo ibigo bitatu, yahise ikenera abakozi bagomba gushyirwa muri ibyo bibiri byari bivutse, ndetse n'abandi bashoboraga guhindurirwa inshingano bakoherezwa muri ibyo bishya. Ubuyobozi bwa Wasake burangajwe imbere na Prof Omar Munyaneza ngo bwatekereje uko bwatanga akazi kandi mu buryo bwihuse abakozi bakaboneka. Ikibazo cyagaragajwe n'ubushinjacyaha nuko abakozi bakoreshejwe ibizamini by'akazi n'itsinda ry'abantu baturutse hanze ya Wasake, biganjemo abarimu bo muri Kaminuza y'u Rwanda kandi binyuranye n'itegeko rigenga abakozi muri Wasake HR Policy. Muri abo bakozi harimo abo buri muyobozi yagiye afasha agakoresha ibizamini ndetse bakanatsinda bagahabwa akazi. Nk'uko kuri Prof Omar Munyaneza bivugwa ko yahaye akazi uwitwa Mugwakuzwe Dieudonne ngo bakoranye mu nteko ishinga amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ikizamini cyakozwe cyateguwe na Prof Omar Munyaneza ndetse hanasabwaga ko umwanya ujya gushyirwa ku isoko hagenderwaga ku bisabwa bihabanye neza n'ibyo uwo yari yujuje. Uwo Mugwakuzwe Dieudonne ngo yakoze ikizamini aratsinda ndetse anahabwa akazi, ariko ngo umwanya yari yakozeho ikizamini ntiyaba ari wo ahemberwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Mugwakuzwe yahembwaga amafaranga y'umurengera arenze ayateganywaga ku mwanya yari yatsindiye, kuko yahembwaga arenga miliyoni 1,600 y'amafaranga y'u Rwanda na ramsamu ya miliyoni 1,800 y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, kandi yakagombye guhembwa miliyoni 1,200 na ramsamu y'ibihumbi 297 y'amafaranga y'u Rwanda. Hari n'abandi bagaragazwa n'ubushinjacyaha bivugwa ko Prof Omar yabafashije kubona akazi. Kuri Muhumuza ubushinjacyaha buvuga ko yemeye ko uwitwa Lazana Ndahiro Eric akora ikizamini cy'akazi ku mwanya w'umugenzuzi w'imbere mu kigo kandi atari yujuje ibisabwa, akaba ari we utsinda ibizamini ndetse akanahabwa amasezerano y'akazi kandi atari yujuje ibyasabwaga, birimo impamyabumenyi ya EO na CCR Level 2 cyangwa CPR Level 2 kandi ari byo byasabwaga. Abo bayobozi kandi bashinjwa kuba baragize uruhare mu gutanga akazi ku banyeshuri 22 barangije muri Kaminuza y'u Rwanda na Ines Ruhengeri, bavuga ko ari bo bahize abandi, kandi ngo byaragaragaye ko atari bo bari babaye indashyikirwa.
Banashinjwa kandi kugira uruhare mu kuzamura abakozi mu ntera mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, abandi bagahindurirwa inshingano. Kuri iyo ngingo Prof Omar Munyaneza, ubushinjacyaha bwagaragaje ko yagize uruhare mu gutuma bamwe mu bakozi bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku gahato kandi igihe cyabo giteganywa n'itegeko kitari cyagera. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Prof Munyaneza ngo yagiye yandikira bamwe muri abo bakozi abamenyesha ko bagomba kuva muri wasake bakajya mu kiruhuko cy'izabukuru ngo bagaha umwanya abakiri bato. Mu bimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza harimo ubutumwa yandikiranaga nabo, uko yagiye abahamagara ndetse n'ubuhamya bwa bamwe muri abo bakozi ba wasake n'abandi. Mu rubanza rwe yaburanye agaragaza ko nta ruhare yabigizemo kuko ntaho ahuriye nabyo, avuga ko ibyo bireba umukozi ushinzwe abakozi. Yavuze ko ku bijyanye no gutanga akazi ku bakozi 48, abanyeshuri 22 n'abahinduriwe inshingano atabikoze wenyine kuko yafatanyije n'abari bayoboye ibigo bitatu bya wasake, bityo ko adakwiye kubibazwa wenyine. Ku byaha byo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite no gufata icyemezo ashingiye ku cyene wabo, umuhumuza ashinjwa kugira uruhare mu guha akazi abakozi no kuzamura mu ntera abakozi, abandi akabahindurira umwanya mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho hari bamwe bagiye bahabwa imyanya ngo badafitiye uburambe cyangwa batigiye. Mwakoze kubana natwe rero mu makuru yacu abavuzwe haruguru tutigeze tugarukaho, tuzabagarukaho ejo mu makuru yacu ya saa sita. Bye.